Mpape yongeye kugaruka ku bitangazamakuru hirya no hino yaba byo mu Faransa ndetse no hirya no hino ku isi no mu nyamakuru bakomeye cyane mu kwandika inkuru za siporo bitewe na gahego akomeje gakomeje kugenda agaragarwaho. Ariko uyu munsi byabaye akarusho kuko igitego yatsinze mu mukino ikipe y'Ufaransa ahuyemo n'ikipe y'igihugu y'Ubudage. Umusore yatsinzemo igitego cyuzuye ibitego 50 amaze gutsinda mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ndetse rwose bamwe mu basesenguzi ba siporo bavuze ko numwe mu bakinnyi bagiye kuza gukora amateka nk'ay'abandi bagiye bakora, ndetse akaba yanarenzaho bitewe n'imyitwarire myiza ari kugira by'umwihariko mu ikipe y'igihugu. Ikaba ari nawe yegukanye umwanya wa gatatu mu mikino ya UEFA National League. Hanyuma reka nkubwire ko ikipe ya Real Madrid byenda kubwira no witwa Xabi Alonso ese byifashe bite sasa rero uyu nguyu umutoza w'ikipe ya Real Madrid. Xabi Alonso rero yabwiye boss rwose ari muri Real Madrid avuga ati ndifuza witwa Gonzalo Garcia, n'umwataka w'umuhanga cyane ko ukina mu ikipe ya Osasuna. Umutipe Garcia rwose abantu benshi muramuzi, aba yagiye ahobya kuri bet n'ibindi nk'ibyo ngibyo muramuzi. Ikipe rero ya Real Madrid na mutoza rwose Alonso rwose yavuze ati nyabona mu ngururu no mukinnyi kuko mbona ari uw'ingenzi agomba kuzafatanya na Kylian Mpape mu gikombe cy'isi cy'amaklebe kiri hafi ahangaha. Agira ngo amakipe menshi ku mugabane w'Uburayi ndetse n'andi yose afite offer cyangwa agomba kuzakina World Club Cup ari kwitegura neza ashaka abakinnyi bo kwifashisha kugira ngo arebe ko azitwara neza. Real Madrid rero nayo nimwe mu makipe rwose ari gugura abakinnyi ubutitsa. Ikindi wamenya ni ukwitwa Thibaut Courtois yongereye amasezerano mu ikipe ya Real Madrid. Rwose abakunzi ba Real Madrid zere ko muri kumva inkuru nziza gusa. Ikindi nayo ni inkuru nziza witwa Camavinga. Uyu rwose ni umukinnyi w'umuhanga wa Real ziko nta kibazo afite cy'imvune, baba bazi ko batekanye bameze neza. Real izabiryara buri kino gikombe cy'isi cy'amaklebe kuko yari yubatse yaba abashya cyangwa se inkingi za mwamba nshyashya yongeyemo n'abakinnyi bayo basanzwe bari kugenda betwara neza. Witwa Thibaut Courtois yongera amasezerano Camavinga. Abaganga ba Real Madrid batangarije ibitangazamakuru ko igikombe cy'isi cy'amaklebe kizatangira Camavinga ameze neza rwose, ndetse agomba no kuzagikina kuko bigaragara yuko yakize. Nayamaze iminsi nkubwira iby'inkuru yitwa Franco Mantinoti cyase witwa Master Tony. Uyu mutipe Franco murabizi ko byagoye Real Madrid ko yaga imugure, ariko byamenyekanye n'igiciro yaguzwe. Tipe yasimye imyaka 6 ariko yaguzwe $50 z'amayero. Hanyuma River Plate kabisa isaba Real Madrid yuko bareka uyu mupeta akabanza akabakinira imikino y'amaklebe y'igikombe cy'isi cy'amaklebe, ubundi mu kwezi kwa 8 agahita yerekeza mu ikipe ya Real Madrid nkuko babyumvikanye amasezerano. Ngayo nguko ibya Franco Mastantoni ngibyo uko byifashe. Jude Bellingham mu ikipe ya BVB cyase Borussia Dortmund ikiguzi cyamenyekanye $33 z'amayero zamaze guterekwa ku meza kugira ngo Jude Bellingham ave mu ikipe ya Sunderland yerekeze muri Borussia Dortmund. Ikipe ya Sunderland iri kugenda yerera amafaranga gake gake ivuga iti ibyo ntacyo bitubwiye kabisa. Borussia Dortmund iguze umukinnyi mwiza bigendanye na performance agaragaje mu mwaka washize w'imikino. Umwe mu bakinnyi bigaragaje mu mikino ya UEFA Champions League naho ni Marko Arnautovic, akaba yamaze gukonfirma yuko rwose ari free agent, ndetse kandi yamaze gutandukana n'ikipe ya Inter Domira yo mu Butaliyani. Rwose yavuze ati ushaka wese ngenda hari ndi free agent mushobora akufata. Yitwa Arnautovic Marko. Ikipe zimushaka rero, amakipe menshi ari gushaka abakinnyi na hano mu Rwanda n'umukinnyi ari free mushatse mwamuganiriza. Sibyo gusa abwira ko ikipe ya Paris Saint-Germain gushaka witwa Laya Zaboni mu central back cyangwa se wa wundi ukina asubira muri n'ubundi aba ari umwataka, aba ari umuforward ariko agaruka inyuma muri mediane. Ni central back nyina akina agaruka inyuma muri mediane, umuhanga cyane kabisa.
kabisa witwa Lea barashaka kumwongerera mu bandi barimo badembere ngo bagiye bakora akazi kose hariya kwa Marquinhos. Uyu mupeti rero akaba asanzwe akina mu ikipe ya Bournemouth, ibiganiro bigeze kure mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Reka nkubwire yuko uwitwa Patrick Vieira uyu n'umwana umutoza muziko rwose n'umutoza ufite izina rikomeye cyane hara ku mugabane w'Uburayi, yamaze gusinya umwaka umwe mu gutoza atoza Genoa, umwaka umwe rwose uzamusoza 2027 yitwa Patrick Vieira. Nimwe batoza bavuga ko babahanga bagiye banyura mu makipe agiye akomeye agiye atandukanye. Rero rwose ibitangazamakuru by'Iburayi ndetse na profile ya Genoa iragaragaza yuko rwose yamaze gusinya amasezerano mu ikipe ya Genoa y'umwaka ari gutoza ino equipe. Ibindi mutamenye witwa Len Atinuri nabwiye yuko rwose agomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester City, ariko akandi kabanga burya ngo yasinyemo imyaka 5 ahanga agiye kwibera yo kabisa. Witwa Len Atinuri muri Manchester City mutekane ntazabacikira nanagenda zabasigira kayabo, yamaze gusinya imyaka 5 ari gukinira ekipe ya Manchester City. Tuba turi mu makuru atandukanye ari kuvuga ku mugabane w'Uburayi, tunyura mu bijyanye na transfer ariko tunagaruka mu makuru atandukanye ari kuvuga ku mugabane w'Iburayi. Niyo mpamvu tugiye kubwira ngo witwa Cristiano yagize atya apostinga ibintu, witwa Frank Ribery arongera ashyiraho arareplayinga aramubwira ati nyabona ubu kuntu bimeze. Cristiano yavuze ati ngiye mbona ku bitekerezo byanjye umuntu wagatwaye Ballon d'Or ari umuntu watwaye Champions League. Yavugaga ati mbega gutwara Champions League egare kuba watwara Ballon d'Or, yenda kusanga avuga ati umuntu utatwaye Champions League ntabakwiye no kuza rwose mu bantu bari guhatanira Ballon d'Or. Witwa rero Ribery aravuga ati atukeneye gutwara Champions League kugira ngo utware Ballon d'Or. Saga nka ashyiramo rwose n'utuye mujara seka cyane, asa nkaho atemeranya nawe. Ibi rero impamvu atemeranyaga nawe nuko muri Ballon d'Or 5 zose Cristiano afite Ronaldo iyo yigeze gutwara muri 2013 yitwaye ikipe yararimo Cristiano yitwaye ataratwaye Champions League, ahubwo yitwa Ribery wari watwaye Champions League, Frank Ribery. Bityo aravuga ati none asa nkavuga ati mu mwaka wa 2013 ko atari je wayitwaye kandi anari natwaye Champions League. Tugushatse kuvuga iki ko wayitwaye utari watwaye Champions League? Siwe gusa n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ba Messi n'abandi bagenda batwara Champions batwara za Ballon d'Or, akenshi usanga bitagende kuba batwaye Champions League gusa, hari ibintu byinshi biba byarebweho. Ibi rero yabivuze nyuma yaho mu minsi ishize ratangaje yuko abantu abona uburyo Ballon d'Or zitangwa ari mu buryo budasobanutse. Avuga ati muri no minsi bona uburyo Ballon d'Or zitangwa ntabisobanukiwe neza, ari uburyo budasobanutse, ahubwo ari ubusesenguza abantu babikoreye bityo bagatangaza uwo bishakiye. Ko amakuru bari kuvugwa muri transfer ndetse n'abakuru imikino ku mugabane w'Uburayi mba nagerageje kukunyuriramo, ako siragenda ntakubwiye ko FC Porto iri gushaka umupeti rwose witwa Ronny Borgi. Ngira ngo barashaka n'umwana w'imyaka 19 w'umunyempano bashaka kwibikira rwose muri FC Porto. FC Porto byutse ko n'ikipe yari muri Portugal, barashaka rero kumugura muri Copenhagen. Ese Copenhagen iraza gutanga Ronny Borgi ku myaka 19 umwana birereye ajimwe muri FC Porto. Reka tubitega amaso naye makuru tuba tubafitiye mu mikino, turakunda cyane. Train Nova TV komeza udukurikirane, uduhe like na comment, ubundi ni uko utarakoze subscribe ikora kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe amakuru agezweho isegonda kuri ndagushimiye.